Hello loi le gorte ho tu ni yang video khat ana sim ken hitin tu nia video hin sim diu chu hele adal bank seeding to dbt account alut na jing chung chang thu in sei liu hintin ama san hi chi ka video ho hi veleo han video ilu ting la hello le post ke bol hoi vet ting le hitlai video hi ga veleo han share remix thanks ke team hitlai thanks a hen lo vil nang somli ham zakar ham jani ham ka thei poi no ke phang da kham chalai bai hen bol vil nang thank give ne hin pi ji bin tin ka hin ti mo be ngei lu na nei tin tu na video hin sim diu chu hi la an PCI a hi lo le DBT mapping boarding dan an hintin hichin ring in chun ama sapenin SBI Punjab Bank a hi lo la bank of Baroda adang dang hwa PM-Kisan mutalo map bank seeding ngai cha ho chun adang nang cho bor the bank a ga cha ga ke to chin nang chen an tin na bank a ga pha thelo ga chi thelo yong cho akyum nan tonin hichi bank ka pha lowa beita bon khan hin sei masalew han koi tabang airtel mang jo sin airtel payment hi khon bil na tin hichi airtel payment hi ha jang hi pon airtel nei jo sin khon jing the hin hichi nei hodinga chu PM-Kisan lundring a hi la bank seeding chu bor tra bailam the jingin airtel payment handan chu next video lang le an sei naw hitin tun airtel payment nei sa holding in na account chu SBI ham Punjab ham bank of Baroda ham ro la dang danga ahung lu lo wale he airtel payment a he mapping na ke bor thaya bailam ta PM-Kisan chu namu jing the hin ai la he cha hin atam zo wang hin bank danga anamulo han airtel payment hona ko na mu hi ka haza le jingin hi chi hung phachom the jang chung hin na hung hin tin tunin chu iki bor ham ama san cham cha an sei lew han hichi airtel payment nei so hodinga I sei hin tin hichi nei chama sa pen chi airtel thanks apps kita hen lu na hitin hichana lu ting ola bank account view detail ketia min chlai lu dong hin tin logo ham profile ham na meeting la hichi hung do in tin lai my account ki na hi ga velechon direct benefit transfer omin safe banking omin referral and earn omin hitlaya direct benefit transfer hi email hintin hechona peram no pala hen option ni omin helai chung hin ga veleu han a government of India initiative to receive subsidy of in your adult link bank account kitin helai hen are you currently receiving DBT and other account kitin line yes but I wish to link saving account kitin tla hi nang account nga nan link kha hi ala tla hi yes na me ri hintin ai nan link kha lo na pom bor kha lo hela no na me ri hintin yes but I wish to link my saving account kitilai chuna me ala bank choose ngai hintin helai to ip bank ham nan link kha na bank chu ip bank ham bank of Baroda ham state bank of India ham State Bank ham Punjab Bank ham elula Indian Post Payment Bank ham eti pin chu nandaling khana pin chu lai chu choose na bol hin tin choose na bola le lai hin change kiti mitin lai change hin meta loading I agree kitlai chu consent nanop nan chu na pirin tilai chu mark na bol hin tin tlayam tik na bol zo phat le anui langa process to na me phat le Intel OTP kiti hung ke ta do in tin chalaya chu adal na ke kap na phone number la OTP hung din tin chu OTP chu chalai na me lu ding na me lu jo phat le verify na boarding ta OTP chu na submit zo a verify na board zo phat le na thel bor to success di tai linking request submitted successfully hita chu success ang hi zo phat le na thel bor cha lo thang hitan aban next PM-Kisan namu hung ting le nan nawang phat le nan Munathei hitai an la hi cha yang hi
athil dang adidi ke lawa le chon nam muding kit ding chu ta sanam di poi tun bank danga kona dbt link dan ana sei ke tau hiti tun other bank seeding dbt ana sei ke tau hiti hichen ring in chun ama spelling chroma lut kin hitin chroma na lut phale sel santai mahin dbt Bharat tintai min lang thi search in lang dbt Bharat tai ba phalai direct benefit transfer chiang nan thlai na lut ke ding lai na lut zo phale aning lang right side lang hinga belo chun line thum cha kai gen line thum cha kai na hin ga me ken notin chlai me din tin line na me phat le anui lang hinga belo chun document ke tiamin document ai na lut ding document anu na la adhal udai ke tim kin tin hi china lut ke ding hi china lut na le la hinga belo chun citizen corner lamin citizen kon lai luna le citizen bank account adal linking status hi mi tam tan in do jing choi hin bank account hila adal seeding ti board ham ti chung chan in do jing chi wa chin se ten chi la hinga belo ten citizen bank account adal linking status chi a hin lut kinotin hi chai lut phat le hin welcome to my adal ong do tan hanga kai su le han bank seeding status amin chalai na lulut ke hintin bank seeding status chalaya hi na adal na me di hintin na adal na me zo phale inter captcha amo ke sut banga ha mo sut banga na sut de hintin le na adal to number cha na kiling na hi chi kiling lo ho chon video ka simo hi kha cha na bor thelo de hintin la hin tôi hiện gặp với cái nói thế login biệt OTP lại cả mail tin lại năng mà ở hình cái mail viên năng lại kín xong khắc close căn bỏ đi hình login mẹ đi hình tín login là mẹ dấu phật lẽ login là mẹ dấu phật lẽ OTP không nhìn tin cho OTP cho lại là mẹ được đi hình tín login chalai bank other seeding na bozo phat le chalai hung ke ta do in tin congratulations your adult bank mapping has been done aketitan hichi kin kaya kan ba sa hin tin chalai hen adult number bank name kyang hin la tila to SBI kana bol hin SBI a he 2022 apana kana mu ta lo pha na cho zani dunga chu Airtel payment bank a he ka kele khel hin tin tu chung PM-Kisan hung lut chen in lap pon jong le aban ke na he kan ka nga he tan tin hitlaya he tam ke su jing na le hin a success a hitai congratulations your adult bank mapping has been done hitai koi tabang chlaya hi inactive akitile anja I bor ma sano Airtel payment link chung chang nga tuna bor hin tin chan che tan te